Zdravko Čolić izbjegava da peva uživo svoju baladu, iako je jedna od omiljenih među publikom. Nisam dobra, čula priča o čerki poznatog voditelja. Ona samo što nije izgubila ravnotežu od šoka. Snimak obišao mreže. Čerka voditelja Jovana Memedović, Maša Memedović, doživjela je noć za pamćenje na koncertu legendarnog Zdravka Čolića. Maša, koja je bila u prvom redu, nije krila oduševljenje kada joj je pevač prišao, a čitavu scenu podelila i sa pratiocima na Instagramu. Naime, Čolal joj je u jednom trenutku prišao toliko blizu džentlmenski dok je pevao da je mladu Mašu potpuno ostavio bez teksta. Emocije su joj savladale, a njena reakcija na snimku jasno pokazuje da je umalo pala u nesvest od uzbuđenja. Na snimcima koja je objavila vide se njeno šokirano lice i ruka na grudima, a uz objave je kratko i jasno napisala "Nije mi dobro", a u narednom storiju uz krupnom kadar Čole dodala je i konačno potvrdila "Čola, volim te, činjenica".